Molitva među omorikama. Željko Benjamin Montios. Ostario sam. Počinjem da sakupljam uspomene iz minulih, prošlih dana. Nalazim fotografije požutele, razasute na dnu rasklimanih fioka. Iz ormara, punih setnih uspomena, davno zaboravljenih, punih teških ožiljaka i nezaraslih rana. Mislima odlazim na svoj poslednji put, na mesto zakazanog životnog megdana i nevidljivom silom tačno određenog datuma. Puno toga se promenilo u mom životu za 8,5 godina. Od trenutaka kratke sreće do teških i bolnih iskušenja, od gorkih istina i nepoverenja u ljude, u ta neslavna životna razočarenja. Sad, pri kraju mojih muka, mirno sedim i razmišljam o sudbini pred kojom sam ostao sasvim sam, ponizan i kao sluga pokoran. Svaku noć, proteklih godina, u snovima sam lutao i koračao po starom, zaraslom i napuštenom jevrejskom groblju u Kovačićima. Pred moje oči su iz dubine potisnutog sećanja izvirala znana i neznana lica mnogih nestalih, dragih porodica. Nad nemim spomenicima, bez slika, nadvio se široki hlad visokih, razgranatih, starih omorika. Radujem se što ih vidim i čujem u njima meni dobro poznati ladino govor i tihi, nečujni, sveti prizor i žamor. U rukama čvrsto držim molitvenik, plavih korica molitvenik, koji me je sve ove teške godine održao i podario mi Bogom dani život. Njegova sveta, umirujuća, blagoslovenom Bogu upućena molitva i jaka životna volja sačuvala me je u veri Mojsijevoj kao večna i sjajna nebeska zvezda vodilja. Svestan sam i dobro poznajem snove svoje. Sa njima slobodno putujem kroz vreme bez granica. Odlazim u sinagogu mog Beograda, u sveti, sa minjanom ispunjeni i bogati hram. U njega ne idem nikad umoran, lijenih misli i nogu. Govorim i ponavljam u sebi da bih voleo da doživim još mnogo blagorodnih godina, dok i meni ne dođe kraj i ostanem duboko sahranjen ispod omorikovih korenja. Sve do dolaska Mesije, kada će život da u izobilju probuja i mrtvima život opet oživi i radošću proklija.